Times of Mizoram clear tu te chibai levek ule voin hi July ni sari ani a tukin lama inkahna tele chanchin thar rang kan ngai thole donya July ni sari tukin jing darli vela tangkhan Kangvai inkahna athenga phairam mi pakhat le tlang mi pani in nunna anchan ni in North East Life chuan a reporta tlang mi volunteer pani nunna chan te hi hengo mang lungdim kumsom pakomi olgel mol khwale songkhogam baite khonom khwate anni tin tlang mi volunteer mi pathumin hliaman tuara volunteer pakhat din mun hi akhir deuh ni in an soya news kan post fel hi chuan chanchin tamtak adanglam man to mai thaya tuna update hi chomha dar som pani thenga chanchin kan lak khomte ani voina tangin Ministry of Home Affairs chuan ITLF le SO group te abedon ta Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Roi2 Chairman Pagin Haukip Secretary Muan Tombing le ex officio Thangzamang Hangsing te chuan Delhi an thleng to a July ni sari voina tangin India Sarkar Ministry of Home Affairs noya official poimo tenen inbiakna an tran donani ITLF te baka Director of Intelligence Bureau Tapan Kumar Deka chuan Zomi Revolutionary Army ZRA Zomi Reunification Organization ZRO le Mar People's Convention Democracy HPCD tepo akawa heng suspension of operation group te hi kethos le ken chinten an hoani ITLF in separate administration adiman ma khan Kuki National Organization KNO chuan Kuki len demand in United People's Front UPF chuan Zomi len alo demand to a tuntuma SO group Delhi kalte hi UPF le ITLF anni a KNO tenen anin kar soi fel nga ya omni in alanga thulak na in atarlan danin India Sarkarin ngai danin kalnuka kal adu lova chuwanga ITLF le UPF hi akaunia soi ani ITLF leader Ginzawal Zongchuan India Sarkar ma Kuki tetan Manipur seta separate administration aum thainan political demand pek antum thu asoya Ministry of Home Affairs official tenen anin bedon ani hetiang boruak aum thaina hi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma atanga chuak ni in alanga July ni ni khan Guwahati huna secret meeting arukin meeting anlo na ya National Highway number 2 hon chungchang kha an soyani thuchiang kan riat ma havin Himanta ain rol ngei nia kan rin thu po kan lo soi to kha tuna adik zia alang ta a National Highway number 2 hong turin Assam Chief Minister chuan SO group te anora offer engemachu apengei ni in alang offer kan ti hian sumle pai thamnalam kan soina ani kherlova National Highway number 2 in hon chuan Home Ministry nen in biakna kasiam sakang cheu alo ti po ani mai thei July ni secret meeting a khan SO group UPF le KNO Roi2 te baka Manipur Minister le Kuki MLA te po antela India Sarkar MHA North East Advisor AK Misra atelve bok July ni khat khan Assam Chief Minister chuan Manipur din mun soin Cholkar khat emo nisom chungin mason na kan hu ang ti in alo soi to a July ni khan secret meeting an na ya July ni chahnulam khan UPF le KNO chuan press note an siam nga la langza in do na kha July ni tu ka thleng ani nge US Ambassador to India in Manipur boina chungchang asoi veta July ni ruk nimin khan US Ambassador to India Eric Karseti chuan Kolkata atlo a Zorasan ko Thakur Bari Nobel laureate Rabindranath Tagore thatu te in atlo a conference at thu soin Manipur boina in United States rilru alwa ti zo na changin ti hian asoya Manipur chungchang han soim hasa ila Manipur remna le muanna omse kandu ani United States ngai dan in riat du karinga Manipur boina hi strategic concern ven himnalam boina ni in ka hello mihring chi le chi boina ni in ka ria naw pangtetiamin mitam tak thi na hi kan ngai ven lo theilova India mi ni khera ngai ran lova Manipur boina hi kan ngai sakvekani
India mar chaka hian thil tha tam tak auma muan na om phot lo chuan akal tuang thei lo Manipur boina United States tan puina apoimo chuan kan in ringreng Manipur boina hi India boina ani ti kan ria remna om thwai theinan kan tongtra ani achan chu investment le project chi rang kan thok chunjom eidona thil pakhat chiang taka soidu kanai India mar chak states te hi United States in angai ven hle a ami pui aram hausak na le amunte an malam hun tur hi United States rilrua alian hle gerseti chuan ati tunma kha chuan India rama boina aum hlekin United States hian o achwa thina kumsang ni pani Gujarat riot wangkhan Bush administration chuan kumsang ni panga khan Modi hi visa apedu lova amaro chu kumsang ni pakwa atanga sarkar Obama admin khan Modi laka Gujarat riot athai hil mak maya Trump admin point Modi sarkar akom ngai hlea Trump ain Joe Biden admin azwal le tasawa kan heti zota ani hetia United States angoi tatta ka hichuan China hian khovel objok ta se Christian le minority te atho wang ni lovin India sarkar ti boy adu hrim wang talin China hian min ngai sakjok nge yang Joe Biden azoi lutuk tlat Supreme Court in Manipur High Court Chief Justice Thar Arwat Supreme Court chuan Manipur sarkar in internet ati to breng chungchang petition chu Manipur High Court decision bench in hearing anei to Supreme Court enroll atul han lo ti in enroll lo atuma chuti rualin Judge Pathum Omna Chief Justice of India DY Chandrachud telna bench chuan Supreme Court Collegium chuan Manipur High Court Chief Justice Thartu recommend asiam to ana azom thwai an beisei thu an soyeni July ninga khan Supreme Court Collegium chuan Delhi High Court Judge Justice Sidar Midrul chu Manipur Chief Justice turin alorot to sarkarin appointment apek thwai arin om Manipur High Court chungchang kan han pon fo chan hi tuntum boina amazing hlap tuber ani Acting Chief Justice MV Murali Dharan hian meitei mipuile Biren Sarkar norna atwar zolova andu dua an siam thei ani awang hian Manipur Chief Justice Khaki tribal tetan apoimo tahle ani Uniform Civil Court in tribal le Christian te ahuamangem BJP RSS te soidanin Uniform Civil Court UCC thiltum diktak chu India mipui zongjong dan pakhat hnuaya kan omvek theinan ani amaro chu UCC hi tribal le Christian ten kan du lo hle North East States zongjong deu tho Assam ti lo zong chuan dodalna an puang vek to Mizoram Chief Minister Zoram Thanga Meghalaya Chief Minister Sangma Nagaland Chief Minister Rio Charge Council le tlomngai pol rang ten UCC an pomlo thu an puanga hetianga tribal le Christian ten an du lo burta ka chuan BJP sarkar po hi anem lo theilova Uniform Civil Court in tribal le Christian te ahuam lo tur thu asoita ani Chairman of the Parliamentary Committee on Law and Justice BJP MP Sushil Kumar Modi chuan July nili khan India rama tribal te UCC pona da turin thuron alo petoa Junior Law Minister of State Louis Tunhaya Health Ministry mo phurnarato SP Singh Bagel chuan UCC in North East tribe te ahong don lo ti July ninga khan asoi July ni sari tukin jing khan Nagaland State Sarkar palai sompani te chuan Chief Minister Nefurio Hovin Union Home Minister Amit Shah an hua Amit Shah chuan Christian le tribal te UCC in ahuam lo nan Central Sarkarin angai tua mek ti asoi amaro chu UCC hian engthunge aron chwa puidon chiang takin kanthri lova Amit Shah hian Central Sarkarin angai tua mek atia assurance intiam na ang tak chuan arin tlak lo mai theya chuti line heti khopa tribal le Christian ten andu lo thu an soi hnuwa BJP sarkarin ahuam tir ta tho chuan BJP hian asok khok atwar nge yang Pew Research data angin kumsang ni som ni pani khan India population hi 1.425 billion akai to Muslim population hi makte doai zani som pathum ani chu 15% ani
zirchian na in asoi lok dan kumsang ni som nga khian India rama Hindu 77% an omanga Muslim ero 18% an nito ang Christian te chu kumsang ni som pakhat census angin kumsang ni som nga apo 2% lek ala ni reng dona apung chakber chu Muslim te anni chuwangin RSS le BJP ten Muslim te khwa khirnana UCC pass antum hi BJP mitatang chuan awam lo hran lo India rama Christian ten sa khothila kan minority chanpui Muslim te hi kan in thian that pui viau arem lo kan meichia ten Hindu pasal an nei chuan Christiana an lu pui thei mai thina Muslim pasal nei te ero an bo hlen tlang puyani baptist machang thar zinga Muslim an om ngai mang lo chuwangin minority an ni wanga Muslim te lo kom ngai hi Christian te ta na lo om ani a UCC in tribal le Christian te a huam don lo chuan a tha kan ti don nge a poiran lo kan ti jok don ngai khatu ten comment lama ron soi ve ula a tha nge